Kwanza nitaanza na Senator Medhu aje atusalimie. Senator wa Nyandarua John Medhu uria wamukiritwo na gikeno kiingi igongona-ini ria kuririkana mubunge wa Olkalau David Kiaraho egwikinyitie igongona-ini riri ehariirie kurekereria kiria giothe kiuma ngoro-ini yake amukire ngoro gitihotanaga. Ani mweka wega muno ni gutwamukira gwiragwo ati mukurehetwo tukumuke mutugiririe na inyu mauga mutingiruta wira ucio niguo kana tiguo Olkalau ye kwiragwo ngoima ya Naheja ndionaga mumiuniringo na President William Ruto uria matuko-ini mathiagu arari ndari ya kirima acamburaneirio king'ang'a-ini ni umwe wa aria onirie guikia migwe miruru ya kiuteti. Unajua huyu Kiaraho siku ile sisi wote tuliingia kwa chama ya UDA, huyu mheshimiwa Kiaraho alituambia hiyo chama ni mbaya, hata ingia ataenda kwa chama mzuri, na watu wa hapa mkamchagua kwa chama ya Jubilee. Na kuona wendo wao uria wahanaga wagikwana mukungugu ni watigithukanirio. Medhu ndanacererwo gucomora migwe miruru thiaka-ini wake o ta uria onirio amukahiga kuruka hana ithe. Mimi ninakuheshimu sana, na kuheshimu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na kuheshimu kama amiri jeshi mkuu, na kuheshimu kama mzazi, kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue, na kuheshimu lakini mimi sikuogopi. Medhu erite president ahuheirwo kihoni ni andu a kirima indi handu ha gucokia utana wa kihoni akiugira mbu aria mamuhuheire kihoni. Aya niguo mwendete Rigathi wa Gachagua, niguo mwendete muthamaki witu, niguo mwendete mutongoria witu, uyu umenagwo, uyu urumagwo, uyu waikirio nja, uyu urumagwo ni Kimani wa Icung'wa, uyu urumagwo ni muthamaki President William Ruto. Makiria ndagika 7 cia miario ya Medhu, president akiririirie agitonywo ndugira na kuririkanio ciiraniro eraneire indi ndaigana kuihingia akiririkanio ati ni gwatherire na gutire ngwariri Bishop. Ukatuambia barabara ya kutoka Kinamba kwenda Karangatha kwenda kwa haraka itawekwa lami na haijawekwa, nimepiga siasa gani? Senator Medhu uria ukamite ndegwa ndanaconoka kwanirira murugamo wake wa kiuteti na guikia migwe miruru makiria kumana na kuhagurwa kwa Rigathi Gachagua. Nataka nikueleze ukiwa hapa Olkalau usiwe na wasiwasi. Nataka nikueleze ulimpichwa huko Nairobi, lakini kwa roho za watu hawa bado wewe ndio kiongozi yao. Tondu thia ithuire mumianiriri gutinaga mageria o maiganona makugeria kumukiria na kumuhereria kamero kumana na migwe miruru iria eguikagia. Hata unipige, hata univuruge, hata ufanye nini mheshimiwa Kwenya, kwani senator wa hapa ni nani? Na kuona mwaria Shararuko niwe ugwithemwo ni aria angi, Medhu oigite gutire hindi aritiga kurunga President Ruto hindi ria yothe ahitia njira. Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Kazi yako ni kukuja tu ati kukupigia makofi. Ni mzuri tunakukumbusha mahali haijafanywa. Uyo niwe JM wito wago ku Nyandarua. Na mutigacoke kuria JM akwire ri. Arikia kwaria akinyukitie rimwe na ringi ta mundu mwaure murigo murito uria uma ngoro-ini yake na ni arikitie kuwaura. Ngiribotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina.